Ebusiafo mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala dwumedie na ebre asose yede ebebe somo na ene de yi eye video bi anase audio bi circulate eba bonten a honorable Kennedy Japan ni abria wo kasa ebo entrene a chese wode kokobo ema Ghana fo ema wo mahunu se omo ntwen na eye adwada pa de si show de nsema ebe piepie ewo honum ese wani ensese wo ka edecho na hwan ena akwhye eye Kennedy afroba enunti amasanse we nyina epiabusiafo momayembonra ensem no emu ebusiase de munim no eye nanu ada efri adwada ni wukwada nyina eye honorable Kennedy Japan MP for Asin Central wobetna eye na to the sea show so nipa no wo bo na chi aye eye prophet Nigel Gazy ai wobeka ne ho ensem adwada ema eye ne wukwada eye na chiriba eye kakra esiem enso so ebetna ase edensem no bi ebebetu edwa ekaye ade a eye Nigel Gazy ade aye no ene enwoma eye sofo yi wo ye ne sumase enwoma wo ye ansa no akoye asore enwoma jese esisi wa asore dem ho etu twe a etimi twe sofo etimi twe etu nyina wo asore dem ni nyina ebaye ebebe piepie emu ana chese akwakwa akoye asem no chese na Ghana fo obia eni ayese sofo pa ena nsem we nyina eko na nokura ma eye honorable Kennedy Japan abebetina se wukwada no ne esiam no nyina ne ba the sea show so ti esiam ni wie ye ono no be take place no ena wode atu edwa esem eye prophet Nigel Gazy yi hwe wono de wo ye bonsam wo ye devil crampo echen wo bi ni because nyama wo ye no ebusuafo esewani ensese ye kan edicho na nsem we eba ye a wo be bo Nigel Gazy echibo na chikikan ye efa eye celebrities a woni wo mo anantie wo mo ware wo mo a won fa wo ma nko ba bia enoma a wo ye ekekan eye John Dramani Mahama former president ni wasem susu bebe pie mu ebi ekire enoma eye Nigel Gazy no kwa woni eye former president ne homa eda egi information di free ni ho edition ne ho nyina ni nyina wodi etu edwa ebo eye former president kokose woman nani enda hon because abrantie no eye kwase bobi ena wobu no na bibie ni wono ma woka efri eye onu ankasa nyankopon na de abran ne mum efri onu ankasa nimu na enu na nanke enim se prophet Nigel Gazy anka wo memeka hwe nanka asem de na asem ko said ye reverend before the obeka ye kan ya reverend ama bonti ama meka hwe nko no susu no womba embe meka hwe na so de hu ya ne se wono susu aba bonti ene wa woni mabrofufo ya brofosem ene okeka wurugu mu na keka ye na shut up ene okeka ni nyina edugu mu kache ye wona bo Kennedy na mo so ntimi nya ne hwe won kana no ntu na de oye na ye dede hunu ye chese ense de o kan no kurebia enim no ho na wakika sansem we wie nkenim se waka wie waba beteki action waba bontenga na fo nyina se de waye de ye obi nim stay ye bi na waye na abema honorable Kennedy Japan no so de ni braba hia wo so se won wie wo se de wa wie ye obi nim na wonja wo enko de biara eda enti no nka yenim sanka asi anko de betu ne hofo anka se de sema Ghana fo binum eka no anka ebema na adwena bafie na wadwen se badwemba na anka waye na adwen se ebia senka ye chopa bia na se obekwa ko no na bo Kennedy Japan na ni komudi yi atuye mpodi a anka eno anda bi o wo wie ye no eno osa tu mampabrika ekọ ye kokope eye emema kantin kan se wo mu nkọ na chese wo mu nkonkon enko so mu koku eye honorable Kennedy Japan so mu ko brono so mu ko yende no abopa awie de waka de akyerem no waka e de akyerem so mu ko di sa ho dwuma no ema no na ni pensia wo bo wo mu pan no na ebemu enan edie wo mo ekwako yi eye prophet Nigel Gazy eto na ansa na wo mo kwako yi ni to na chese ebi no mo mfa mu ti enje enya de se no magya tu se eye kumpando betime kum eye honorable Kennedy Japan no ema eye prophet Nigel Gazy ema obia eye 100 million se won fa nko na omunji scan no omunko dwen ho omudwen hu ewie na so omubedi dwuma na
womo ensa embra no mo ji sika no still na womo tirimu entine womo adwen yo mo ntanta ya mu konsi konsa entina de be ya ene se womo bekọ na womo kwakọ bo wono bo Canada Japan amane na mo kokọ bo na amane wie ye se kim ena wona bosi somu na ne abayi ewo wono susu kwotena eye afidie kase so ena ono susu chirechire mu se eye prophet Najugezie wakọ akobo pa na se ni na hwehwe se enkoso na nsusu womo esi ejinaye no emu enan aba bebome amane afa ensem no enwo na sei ena womo ekai enti twen na wa wubehunu so wo foro sem eye edom kuma wo ma hyebeje fie no womo ebetimi aye bibi e de abo wo pande a ene na wo boa because efri edwade ekọ wo besi wo so wo be miawo wo chese wo be kan ahye ensema wo de beba bonte no de odi kan kekan ye no krampo no esu na ko ni se de odi kan ye ne de wo kakra bi mpo na nka eno anu na ama wagya wo ne oma bone a wo ye na so wo hu se de wonya wadin se wugya de eno de ni nyina ebeba ba begu apono na ebusia homa yenkotie eye ensema wo no bo Canada Japan wo de etu edwa enu mu ji but enu won se ewo awieye na onu mi ma warning enra omu ko high nkofo wo railways wo se mi wo mekun yes Niger oni sa ne sofu kase bi God ways those God's way was a fine here they catch them enra na me the way yakupo si eham adenti ne enra na jonkwa mukotu asika ma boys no some were reluctant so omu tumi ye and omu 10,000 so de omu ko bino we are rofa na officer ne abetia yo mahama betia save wo obekum me abuafu ti ni papa bi wo te se me and obekum me they say Monday revelations are never out no obekum me Canada Japan babodam what do you know and now we say Enwa me person chose intelligence am on top. Na wo wi asenfo aye papa yo keke. Won ko eno nipa 6 won ko hye wo. 2 ampene. Ana papa ko no ba. Won ko fondu ono mo tuko. Ja. Monitoring is serious. Won ko ngura hanati. Wo be ku kere Japan. O de enu mu ji but enu won se ewo awieye na onu mi ma warning enra omu ko high nkofo wo railways wo se mi wo mekun yes Niger oni sa ne sofu kase bi God ways those God's way was a fine here they catch them enra na me the way yakupo si eham adenti ne enra na jonkwa mukotu asika ma boys no some were reluctant so omu tumi ye and omu 10,000 so de omu ko bino we are rofa na officer ne abetia yo mahama betia save wo obekum me abuafu ti ni papa bi wo te se me and obekum me they say Monday revelations are never out no obekum me Canada Japan babodam what do you know and now we say enwa me person chose intelligence am on top na wo wi asenfo aye papa yo keke won ko eno nipa 6 won ko hye wo 2 ampene ana papa ko no ba won ko fondu ono mo tuko ja monitoring is serious wo pomura hanati wo be ku kere Japan o de enu mu ji but enu won se ewo awieye na onu mi ma warning enra omu ko high nkofo wo railways wo se mi wo mekun yes Niger oni sa ne sofu kase bi God ways those God's way was a fine here they catch them enra na me the way yakupo si eham adenti ne enra na jonkwa mukotu asika ma boys no some were reluctant so omu tumi ye and omu 10,000 so de omu ko bino we are rofa na officer ne abetia yo mahama betia save wo obekum me
abuafu fi ni papa bi what is me and I be kum. They say Monday revelations are be out no. Wey ene honorable candidate Japan the num asema wode eba abonten efa epoba Prophet Nigel Gacy abo ede afan ho wa mususumate entene na ekọ eson na Ghana for say there be honorable candidate Japan so wonu obi anyam na wonu obi ekon wonu obi ekasa wonu obi eye bibia na afro say NDC aban aban na woso wo kasa ni like wuntimi nye ye foko wuntimi ye hwe aban na woso sasa no de honorable ye besraw jai kan we ne Ghana for binu madwencha wo mu de tujo wo mu se an honorable onyan sasam no eka because wa ban na tuso wa ban na tuso na chese asa wa ban no wo mo pe like entokwa enyoma enso yes adia na chese wo ma Ghana ye nye save because wa ban tuso na betime de tutrasem dia ene sanso na edum kuma wo mrahye de fe no wo so ban ba wo so betime di tutrasem ti won abosa na nsem kan de wo yi nyina de wo mo agitum se ne kwan so no by se ma ban na tuso ne de wo nyai kana eno no emfa impuntu obia emba na emum de sakasakaye ene beba wo manyi emu na no na ebinom se Nigel inti wa won trefo na ukra nipa ben kra enu adan enti de ye nkrofo ye gu nkrofo ni ma se hwede sesei obi nim ne ho aye mobo o chenhwa ni nyina enti hunhunu enti ofo ye enu nti still wakoswa akwa she papa ya horoba ama enedei waka de eni kwan so kan na se entesukokwa ewo ne nu wa ma na yi api eni esomu na gina yi pa bo woboso mu anya sadia de bebe de wanhwa na wantimi amfa answa ebinu so wona bo wontwa mo wa ye no ho jejefo bi emani emfi no na wonye de wontwa eno embo ebinum se da eni kwa so otwabo because otwabo am ebe ma sa abone fosem no asofo no ebe fro se wo ka no yesi enkrofo be wa baba ebeboa no enti wo ye de wo beja da bi na ebinum nso ede eye afutuo emma ye edomkuma wo mrahye be de fie ye NDC opposition party no se wo mutai eye asofo binum se yechi na wo mu di bone na wo mutumi na se bibi wo de ba ko to mutimi nya the audacity ebebe kasa nsensem na so omutimi ye de wo mo pede a ene wo man no se de pese e ko enkan no ye ntimi enko enkan nti e wo se wo mo etwe wo mo free eye asofo no ho na asofo no so mo nso ntwe wo mo free eye amanyosam na wo ye wa de a waka wo nyame asem no kore no e de a kire wo man no obi ehunu se wunjina wo bi afa ana se wujina we like wunjina wo bi afa na obi ehunu se nyame afa e na wo ye de wo na nyame ansem so ena wudi edi wu juma na busia wo hwe se de ensem yi ekoya se won no bonani abre wutie nem se nkaye na semben pa ena wo beka efutu oben pa na ade be ma eye Prophet Nigel Gacy ebiemo ensoso no sen de ensem no esi ekono sen ena wo hu ni se ebekọ akọ wie wo bebro eye obinim de no so anaso oni obinim nyina beko the same scale wo bekọ ama ya guarantee ni bill wo beda honom anaso wono ni de esanse wo achitafo mo back ni ntino wo betimi akọnani for waje nche ebra e wo too much GH comment section ebiemo so share video yi efoma ebusiafo adofonom ene eye enafofo enyina like your videos mia adoma no se de enya upload video bia wetimi enya notification follow yen ewo ye IG page @somuchgh_ na emrepen madwencham de etujam making kan ede amamu edin a wo frame ameje wo so eye akua sikapa dasene ye besane hia fitiani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe